Murabibona rero ko turi kumwe na wa muntu ukora ibintu by'ubugeni. Uyu munsi ngira ngo murabibona, namusanze kuri site arimo akora. Iki ni ikiganiro twagiranye. Mwibuke gukora like, comment na share kugira ngo izi video zose zitazajya zibacika. Abantu bifitemo impano imeze gutya mushobora no kumugana akabigisha uko ibi bintu abikora. Ngira ngo murabibona ko ari ibintu byiza cyane bijyanye n'umuco wa kinyarwanda bya kera. Iriya ni imyuko. Ndakeka navuze ko muri gahunda niyemeje ngomba no kuzagira nawe ikiganiro kirambuye cyerekana neza rwose ibi bikoresho uburyo abikora, ndetse ndabashishikariza kuba mwakwiga ibintu nk'ibi ngibi. Bashishikariza kuba mwakwiga ibintu nk'ibi. Nkuba aya ni amasorori. Aya ni amasorori. Ibi ni ibisuperi. Murabizi ibisuperi urabona ko urapfundikira rwose neza. Kiba gifite umupfundikizo ku buryo upfundikira nta kibazo. Iyi nayo n'indi. Murabona ukuntu ari keza cyane. Dore ifite n'imikondo. Murabona neza ko igikoresho akora mu buryo busanzwe, cya gikoresho tubona mu masorori nk'ibisanzwe, na hano mu biti byacu abasha kuvamo. Abantu rero kera